Amigukuna, amigakuna, que pachacho kawahmaikuna, kananga parlapariashayki 10 hipashkuna pa vida. 10 hipashkuna noviota shuakuykayanqa. Tsega San Marcos 25 chom kaykan Bibliansechu panikuna wawqikuna amigukuna. Kega allapa que último kanan tiempo pasaykankapami willapamanchik. ¿Ve? Imaninta say huk chunka hipashkunash shuyakuykayarqan huk esposut charamonga kanannachi charamonga waraynachi nirni. Pero pichqa kaqmi say hipashkuna shumaq listakuyarqan kapach paqaspapis chaykamunman nirnin o imay hora chakamunan kaptinpis noqaqa listu kaykasha niyarqan chay pichqa kaq y pichqa kaqqa yarpayarqan y niyarqan shamuptinqa cerca de chocha tienda ewarishami ranteq keroseneman fósforos neman cerca llam wayapitaq tienda chayman aywarisha rachachi kutimuptin chamtin rachi imapata unaypitaq listakushapis nir kaykarqan. Pero pichqa kaqsiqa kanan hora waray chakay imay hora chamunan kaptinpis kaykasha lámpara listo say fósforos nepis listo kaykasha nirnin listakuykur kaykarqan cualquier hora chamuptinqa chaskikunanpa panikuna wawqikuna. Semi que iglesianceta kay tiempo representan panikuna wawqikuna que iglesia de Dios pueblo de Dios ninchik Dios pa akrashninkuna Dios hayashqan runakuna Dios ashenqan warmikuna Dios kuyanqan runakuna kanan imatataqam yarpaykanki kanan mayqan kaq chay virgen nota kaykanki mayqan kaq cinco kaq sepam nin prudentes y insensatas prudenti kaqa ari listo shuyakuyka insensata ningan kaqa dejada chamuptinqa listakushachir kaykanki qam senom kanki iglesia dejada iglesia muerta mana paqchi kunkitsu mana gloria a Dios ni kunkitsu mana saltankitsu mana Dios sea pa ras aywa ras mikushun ras cenashun ras mikushun almorzashun ras Dios pa obranman aywanapa ninkitsu aywashun nachi yarqushun nachi aywashachi tranquilo kaykanki wow pan chaymi chay iglesia dejada chaymi chay iglesia wow kipani chay iglesia insensata mana paqchikoq iglesia mana gloria a Dios nikoq iglesia kaykan kay tiempo wow panikuna iglesia dejada iglesia muerta wanush iglesia wow panikuna no hancegas paqchipa saltaypa brinquepa señor nincheta alabanan yapan instrumento kuna otsuypapas ashpipapas takaypapas Dios sirvinan panikuna wawkuna chaymi wawqikuna kanan chay iglesia prudente nenganqa listo kaykarqan chayshi esposo bosta wiyayana esposo shamuykan nehta senashi ras sarikacher aceitinkuna listo kanqanchoqa sarirkacher aywakuyallana corri llapa esposo chasque
Ahí está esposo. Esposo wangna sumak sarina kurko. Chumak lindo. Yay kuriana gozuman. Yay kuriana hermanos. Se palacio man. Yay kuriana. Se esposo wangna. Hatun portompa. Gracias. Ruriman yay kuriana. Sinkun. Se mi iglesia. Lleno de poder. Lleno del Espíritu. Espíritu Santo anchipiepa. Keikan. Kuyuikan. Saltaikan. Alabaikan. Gozaikan. Tsai iglesia. Tsai 5 allí iglesia panikuno wakuna. Tsai iglesia no kanan chipami. Kay palabra takana. No huyatimo. Kanan palabra tagam tapar la pamo. Koris yapa aywa kunan chikpa. Koris yapa Dios man. Aya kunan chikpa wakun panikun. Racia y paracia. Aywa nanchipa obran man. ¿Ve? Iglesia prudente. Sai hermano kuna también bosta huyas kerning. Sai insensata ka iglesia pis. O insensata ka hipas kunapis. Niana kori yapa aywa shungma. Sai asay tienda man koriana. Taka kuyana. Ni piki chapayana. Ni aceitin cargan. Sai mi iglesia muerta, sin espíritu de Dios, caigan canan tiempo a un panicuna. Megan iglesia takashun panicuna. Iglesia viva, iglesia ferviente, iglesia muerta. O wanus iglesia. Kawa iglesia canan zeta muna ikan wakuna. Dios sea kawa iglesia muna. Sai mi hipashkuna nergan. Ay voy tienda pa manam noja kuna paps aceite kan. Mana mai pangat kam kuna pawanga. Ay wari ay tienda nipting sikori jap ay wakuyayana. Y mana tari ajargan su aceite. Mana cargan su aceite tienda. ¿Ve? Entonces iba tata rueran punkuta tsaya huichamorgan esposo. Wakin kahwan gosu man yay kurirni. Wakin kahwan gosu man. Churaka ergan panikuna. Wawikuna. Zaina hermano. Takakuyana kutiskerning. Ponku takayana. Nogan sipsay kuna panirning. Zay si ichik jadang uchkupa kawarka mornina. Pita kayanki. Imata munayanki. Manam kam kuna tregecho. Malditos. Nergan zay esposo. Wakun panikuna. Cuidado zay nota animashwa. Sepa mi kanan tiempo. Huyapaku. Kanan tiempo. Huyatziku que hay palabra de Dios. Panikunuakuna. Es pipa shakayama. Y que hay iglesia ferviente, iglesia que aplaude, iglesia que canta, iglesia que goza, iglesia que dobla la rodilla para adorar a Dios. Ve panikunuakuna. Sai iglesia mkashuno ganzik. Con gusta doblashpa. Alabakushpa saltaipa. Shumach Dios ya talabananchikpa wakun panikun. Semi no gansikuan gozu mayay kuripting wakin kedan kawahtach. Cuidado wahtach kedan kiman amigo. Kam churaikan ki burlaman Dios ya palabranta. Y mata kanan wakun panikuna. Malda shamuikan que palabra chunengan nome. Sodoma y Gomorra chome. Cargan. Homosexual kunaps kayargan. Lesbiana kunaps kawayargan. Semi castigo Señor Nitzmanda Morgan say markaman. Kanang sayno nam wakun panikuna. Kanang alerta manchurakay. Kanang say ley da probayashka. May say país Europa cho y que América. Me chomi Estados Unidos jobs aprobayashka. Matrimonio gay nigan o homosexuales. Say kunashi ay wargan hukunak pastor man kasatsi mainirni. Say pastor man cheku yaptin pastor nergan no manam kasatset. Nipting na kanang persigi kayang. Se pastor tana denunciasha. Manam se leit cumplin kay pastor nirning. Be persecución kayash nam wakun panikuna. Se mi Jesús man shayamun kay hipa. Se mi yapeki Jesucristo Jesucristo ashianki. Salvación ta alcance anekpa. Mana se no pacarga. Se virgen 5 insensatas no queda shun wahtacho. Pero amatsei no kashun su sinoga entendimiento yo. Dios pa yachay niño kashun. Dios pa akting man shakamushun. Esposun sewan gosuman yay kunan chikpa panikuno akuna. Zetam kanan willapare yapa ekikunata que radio que televisión
llapan wiaq panikuna wawakuna amigo kunata llapaykit qishpipa shamunaykipa. Gracias tsellatan parlapare kanan hunaq wawakuna panikuna. Dios ninchik pansiyashuy kushishqa kawayay kanan hunaq.